Lagi karamah yang dimiliki oleh Ibnu Hajar. Nan tulis dalam kitab. Nan tulis dalam kitab pernah bak sabuh urau Ibnu Hajar nejak bak sabuh daerah na tutu untuk lingke alu. Tutu gantu. Jadi pas gejak Ibnu Hajar ganya mentang ina tutu ibat. Urang kagak do tutu. Tiba-tiba leh karena rame tak urang mau patah dah tutu. Wadah patah tutu han tak tahu bayang menyerut ke di humiu. Cukup luk jurang mati urang. Kahan mati yang jitu ngelai. Geng yang le Abu Hanifah gedunya. Pe ke le Abu Hanifah beda ya agama tu. Ya sirat kif bi iznillah. Hai tutu ba ile patah ngan izin Allah tendang lab tutu. Kepada urang gejak macam betul lewat urang mandung baru tahu you. Kan ngandraw kekayan bi iznil karena lagi ayat kursi nyen kan karena tak peje-peje kan roh gekeun dalam tiba-tiba karena sayang ke urang ye ke manusia ya sirat kif bi iznillah hai tu dua baik patah ngan izin Allah yang gelantau kena pegah menyekah makhluk Allah Taala daun tedau nyen lah إن الله وملائكته يصلون